Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasakitaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingay di tinagan at Denver at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abinabae ket namin ano alino kudak dagiti lalaki. Ket gapu iti dayta naikadeng ko ti maysa abanag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasalitaan ni Denver. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, tiawanan ba ina lalaki? Panaklaki din isun ti makatuluyak. Ngam, ay na, padamatlaan dangitiin mo na anak relasyon ko. Ay, lukluk mundak lagayam. Ay nasaan abaro adamag day ta kanyang Denver. Tinawon samot nga agsukat ka iti karelasyon. Gaputa tinawon mo't amatakwatam alukluk wanda kalaang. Ay, day tangarot tinasakit. Apay, akastoy ti agayat. Apay, rumbang nga masaktan. Yak amo ti sawakan ka gayam. Isardeng mo nga minin ti agayat. Di pamilyam latan ti ipatag mo. Total, isuda ti pudno amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag ko mo ti pamilyak, ah? Diyak mo't idabaybayan. Ngabjak malabdan ti baging nga agayat. Nagruna, nuaddaman mamamok a kursunada. Aglalo no adda maamamok agwapo ko nama. Sikaman, anya nga ti pilyat. Jackie din pangit. Tinapatag na singpet kan saan aman loloko. Ay, imbakin ka, ah? Tanapundo ti kayan ayat mo. Wala. Agur-urnong kanon iti pagkasar ni. Anya? Ay, sana all maikasar. Katuan tababae ak narod. Ngam si ka, patyam ka din nga damang ikasarkan ka, kat saan kamot nga aganak. Ay, sige, iparuban pay. Ay, kaslasan agayam ti pangibilbilangan kanyak. Nasakit kang agsasao. Ay nagayam, saan ka kumaamasak-sakitan. Ibagbagak laeng tipod no. Ay talaga aswerte ka iti negosyo, anak ko. Agasem ngay, nakaipatakdar ka manen iti maysapay a branch ti salon mo. Swerte at ngagpaiso iti negosyo. Malasak mo't itinagan ni Aya. Anak, saan mo kumaunay arignaen ti pananglukloko daken ka? Tinapatag, saan asika tinangluko kadakwada? Ken ada kami mo't amang ipatpatagken ka. Sa bagay matkit di nanang. Naawat da nga uray kastuya. Kan uray ni tatang. San akas kadagiti daduman dita? Anong maamuandan abakla ti anak da? Ay, laksidendan nga anak. Gapo, tamaawatan mi tiriknam. Awan mutlat maaramidan may. Nga uray mamin anu mi idi nga ibaga nga agpakalalaki ka. Diyak mat nagayatan ti kastoy arik nanang. Tilahang daw-dawatakkan ka. Taangay sikati na asinso ti panagbiag na. Saan mo ko maabaybayan? Kan imutan ti kabsat mo. Talaga mat nanang. Diyak mat inimutan ni Manong Boni. Diyak to pa hindi at adong aggas-gastos para iti masapsapol ti putot na. Ano sang anak ko? Taagtalon laang mat ngamen ti pagsapulan ni Manong mo. Ibagbagak nga rod. Asaan da nga anak. Ay, uray aganak dapay iti may sa lalaki. Husto ko man. Umanayin ti duwang anak. Narigat ti adu ti anak. Karkarong agrigat tayo a Pilipino no kasta nagadu ti anak. Ay, wen nga rod Kita amda kami kan ni tatang mo. Dua kayo laeng. Anyangay nga rod. No adda dagiti ado ti anak na. Ay kat,
Ano sandan nga aywanan. Ken padakkelen dagiti anak da. Mayak man, ading ko. Oh, manong. Kasapulam ka diti kwarta, isungay may ka? Kuma. Awan nga minan gatas di ka anakam. Ket, ala ikan ka. Nasaysaya at langan nga agpay iti ka anak ti kwartak. Ngam ti agpay ka dagiti lalaki aman loloko. Apay, linukon na ka man hindi kayan ayat mo. Asyuswa. Us-usarandak laeng. Isardeng mong aminan ti makirelasyon. Diyak nga ron maliklikan manong. Katsapay kumata maawatan dak iti day taabanag. Sa bagay, saan mi matama ito ti pagdagsakam? Pagyamyamanak lang ta saan ka naimot, tultulungan naklat ta. Awan ang yaman na manon. Sige, mabitlaeng taitid ko ti kwarta ka sa pulam. Ay no, tidugan ti buhok nyo, tatang. Umay kayo, tapukisan kayo. Wen man nga agpay subarok, pukisan nakman. Balasang ko, kunayo mat, Urean niya ti aramidem, lalaki kan tulat ta. ang babae nga rod tirik nak. Labanam ngamin Ay, diyak man amo tatang. Nuapay mat ngamin akas tuyak anayanak. Ay, saan mo nga ibagat ti kasta? Kita man ti biyag mo ita, ket nagmayatin ti kasasad ma. Sikapay ti mang tultulong iti kabsat mau. Imasinsukan. Kamapay ngamin asa anak ang nagbalin na babae. Ketuan tapi naraswana ka nga rod ti Diyos sa lalaki. Ang babae tirik na. Ay, jak amugan ka. Tadyak mo't amo no anya tirik nam. Ngam no siyak, pagyamyamanak iti Diyos, tanadaanak iti anak akaskan ka. Kita kat libre pa iti bukis ka o tamamukis ka ka nga raw. Iswasan yun a kwestyonan, nuapay akas tuyak. Ay na, nagwapo matanda ta sumungan ni agpapukis. Uy, siya timang sabat kan kuana. Hello, sir. Anya ti masapul yun? Agpapukis ako ma. Uy, oh my God, umunag ka. Siya timang pukis kan ka. Sige. Ala, agtugaw ka. Thank you. Ket, anya apukis ti kayat mo, ha? Anya ka di apukis ti may bagay kanya. Okay, siya ako ti makaamukan ka. Ang mga nusaan ko bagay taramida ma. Nusan nga may bagay. O, di urasan kan nga agbayad. Kasta? Wan! Awan pa'y pinukisak, ang nagreklamo. Kanto iti bayad ko. Nagsubli akto manan. No kasta, nagustuhan ti pukis mo? Uy, iso nga rod nagbayad at. Expert ka gayam. Dituyak to na kanayon nga agpapukis. No kayat mo, alam ti number ko. Tawagan nak, no umay ka. Okay, apay kid din na saan. Uy, daytoy manan ti ibagbagak. Kagurak manan daytoy ariknak. Ngamay na, diyak malaptan. Anya manan, adda manan nam amom apaggagantilan anya. Maininlawak manan gayam. Ay na. Nuapay mat ngamin ang nagwapo da di amarko. Nuumisam, ay ana. Kasla mapukaw ko tilimbong ti panunot ko, Hi. Sige, enjoy now. Iyak later. Barang isunti talaga para kanyak, friend. Ibagbagakon. Awan ti agseryoso iti bakla. Sana ka maawanan iti nanamnama. Gaputa karbangak mati agayat kan maayat. Ay, makamuka. Ngam daytoy ti tandaanan. Sigurado asaan pa'y analpas daytoy atawan. Agsangsangit kan tumanen. Nalabas ka mat. Agyamanak
Tapinatgam ti awis kong agpa-share ta, my love. Awan mo't lang amin ti Aramida. Isuhin manugot ak, my love. Katga po iti day ta. Ag-shopping ta. Igatangan ka iti sapatos. My love, lumabalin. Uray di na ako nigatangan iti sapatos. Itad mula nga nakas. Tausaran ti kapsat ko nga agad-anan. Sana bali. May salatawain, agradwarin. Marigatanin dagiti dadakkel ko. Kaya't ko matitumulong tapno malpasan. Awan problema. Saan mo't amabalin at ikabsat mo ti igastusak? Idinto ta si kakat saan? Gumatang kalata iti sapatos. Ikan ka ititid mo iti kabsat mo. Agpaiso, my love. Wen, kasta ti panagayat ko kan ka. Kan saan lang nga sapatos. Igatangan ka pa iti badom. Agyaman na, my love. Aduan na nga ginumbak na. Oh? Kaya't ko taglam masidiaran. Ne, apay matan gayam. Di kayan ayat ko. Nakasikog iti sa bali. Kat isuda ka nun tiyagkasal. Oy! Kunak man no siya ti agsangit asan analpas da ito'y atawan. Ayun, ay na! Si kamat gayam. Di ka katawa kasta. Tasaan mo nga ang munan niya, ti marikrik na. Oy! Anyasaan kong amo. Agkatawak tay sumat namin ti aramidam kanyak. No siya ti agsangit gapu iti lalaki. Nagsakit gaya. Tandani kami nagkasal. Ngamdang sikog iti sa bali. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo. Amok ana sakit. Ngam, rumbang laang nga awatem. Nalabit, san ada kayo tinaituding iti para iti tunggal maysa. Ala, umay ka nga rudan. Inta aginom. Sagot po. Agbartek ka, aging ga iti kayat mo. Uray saan mo nga ibaga. Amok agas-gasto sa manen itajay kaayan ayat mo. Tultulungak laang matama kaadal ti kabsat na, nanang. May sa taon langen, agradwaran. Ay naanak ko. Kasta kadilatan ti papel mo iti daytoy alubog. Naragsakak ka ni Marco, nanang. So, please. Agbalin kay kumamat ang naragsak para kanya? Jack amo ti sawag anak ko. Hanggang numaminsan, ase ti mariknak para kang ka. Nagyaman na kiti amin natulong mo kanya ka, my love. Nakagraduaran ti kabsat ko. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, my love. Kasta ti panagayat ko kan ka. Saan kanto ang malipatan? Jak malipatan nga iti na minsan. Nakamaamuak iti nakasingsingpet ang nakarelasyon ko. Sapay ko tagan na nadkakanayam. Ha? Ne, apay kaslag pagpakada kamatan? Pasensya kan din ba? Saan ko ana ibagakan ka tipod mo? At sa balya kayan ayat ko. Imun unapay ti relasyon mi. Ngam ti relasyon ta. Kaya't natulagan ti kasar mi. Anya? No kasta? Inusar na klaeng? Saan mat nga iti kasta? Inayat kami. Ngam saan mat amabali na si Katipilyak. Takayat ko matimadan iti pamilya. Iti anak. Iso apang asin. Namamatan na ko ma. Nupod no ngay ayatan na. Nagsakit, Marco. Nakasaksakit. Ito'y ang mapaspasamak kanya. Nanang.
Apay agastoy akanayon tigasat ko. Agsangsangit ka manen, gapo iti lalaki. Nanay. Anak, jak ammo no kasano nga ipaawat ko ken ka. Nga awan to ti lalaki amang seryoso ken ka. Gapo ta saan ka met nga aganak. Anya ti rumbang aramidek, nanang. Ti may balakad ko ken ka anak ko. Agbaliw ka kitin. Agpakalalaki ka. Mapmapanan ti tawad. Kasanunton no awan kamin kan ni tatang mo. Asinunton ti pamilyam. Asino ti kabalay mo. Iso amang sapul kan iti babae amabalin mo nga ikasar. Kat numaadaan kayon to iti anak. Agbalin kan to anaragsak. Gabutadan to ti magipatagkan ka iti napudno. Nanang. Naipasngay ka, alalaki anak ko. Isong agpakalalaki ka kuma. Ay si kalaang tinakakaase. No agtalinaed ka iti kasta kasasaan mo. Saan ka amakabirok iti pudno a panagaya? Sige, nanang. Pilitag asurutan ti balakan jo kanya. Da kayo ti inak. Kat amok apagsaya atag ti pampanunutan niyo. Agyaman anak ko. Nutong palem ti balakan ko. Si kakadidayta, Denver? Apa, nakiktot ka? Saan ka kadian naragsak ang makakita kanya? Ta nagbalbaliw akon. Nagkuha po ka gayam. Imbag man ta na aramid mo tinagpakalalaki. Naaramid ko. Gapukan ka. Anya ti kayat masuman. Sikat ti babae ang nabayagan nga amamok. Nakita no kasano ti kinapudnong agayat. Isu asikat ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiag. Kayat ka nga ikasar. Among ka di ti bagbagam, Denver. Kasano ak ang makasigurado ang nagbaliw kan. Kan saan nakto nga isukat iti lalaki. Panagkunam ka di. Maaramid ko ti mangloko. Idinto ta namin ano ako na naloko. Jak to aramiden kan katikasta, Eli. Ayatang naklaang itinapudno. Nakarkaro pa'y apanagayat, ti isupad ko kan ka. Sige. Ikan na kumangarod iti panawan ko amang panunot. Iti ibagbagam, Denver. Sinumbatan nak ni Ellie ket nagkasar kami, Mr. Lonely. Ita, addan maysa nga anak mi. Ket ditoy ko anarik na ti pudpudno a panagayat. Gapo ta naasikaso kanyak ni Ellie. To'y pagayam mo, Denver. Agyaman pagayam Denver, iti daytoy apakasaritaam. Nagaramid ka iti desisyon a kasayaatan. Saan a para iti sabali a tao, no di ket para ken ka a mismo. Kablaawan ka, iti dayta a desisyon mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Denver at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam.
Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Denver at taga-probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abinabae, ket namin ano alino kudak dagiti lalaki. Ket gapo iti dayta, naikadeng ko ti may sa abanag. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Denver. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, tiawanan ba ina lalaki? Kung naglaki din o isang ti makatuluyak. Ngam, ay na, padamatlaan dangiti mo na anak relasyon ko. Ay, luklukунdak lagayam. Ay na, saan abaro adamag day ta kanyang Denver? Tinawon samet nga agsukat ka iti karelasyon, gaputa tinawon met, amatakwatam aluklukwen da kalaang. Ay, day tangarot tinasakit. Apay, akasto iti agayat. Apay, rumbang nga masaktan. Jak amo ti sawakan ka ganyan. Isardeng mo nga minin ti agayat. Di pamilyam latan ti ipatag mo. Total, isuda ti pudno amang ipatpatagkan ka. Ipatpatag ko mati pamilyak, ah? Tunjak mat idabaybayan. Ngabjak malabdan ti baging nga agayat. Nang runa, nuaddaman mamamok a kursunada. Aglalo, no adda maamamok agwapo ko nama. Si Kaman, anya nga tipilyak. Jackie din pangit. Tinapatag na simpet, kan saan aman loloko. Ay, imbakin ka, ah? Tanapundo ti kayan ayat mo. Wala. Agur-urnong ka nun iti pagkasarni. Anya? Ay, sana all maikasar. Katuan tababae ak nga rod. Ngam si ka, patyam ka din nga damang ikasarkan ka, kat saan kamat nga aganak. Ay, sige, iparuban pay. Ay, kaslasan agayam ti pangibilbilangam kanyak. Nasakit kang agsasao. Ay nagayam, saan ka kumaamasak-sakitan. Ibagbagak laeng tipod no. Ay talaga aswerte ka iti negosyo, anak ko. Agasem ngay, nakaipatakder ka manen iti may sapay a branch ti salon mo. Swerte ak ngagpaiso iti negosyo. Malasak mo titinagan ni Aya. Anak, saan mo kumaunay ariknaen ti pananglukloko daken ka? Tinapateg, saan asika tinangluko kadakwada? Ken ada kami mo't amang ipatpatagken ka. Sa bagay matkit di nanang. Naawat da nga uray kastuya. Kan uray ni tatang. San akas kadagiti dadduman dita? Anong maamuandan abakla ti anak da? Ay, laksibendan nga anak. Gapo, tamaawatan mi tiriknam. Awan mutlat maaramidan me. Nga uray mamin anu mi idi nga ibaga nga agpakalalaki ka. Diyak mat nagayatan ti kastoy arik nanang. Tilahang daw-dawatakken ka. Tangay sika tinaasin sa uti panagbiag na. Saan mo ko maabaybayan? Ken imutan ti kabsat mo. Talaga mat nanang. Diyak mat imutan ni Manong Boni. Diyak to pa hindi adong aggas-gastos para iti masapsapol ti putot na. Ano sam anak ko? Taagtalon laeng met ngamen ti pagsapulan ni Manong mo. Ibagbagak nga rod. Asaan da nga anak. Ay, uray aganak dapay iti may sa lalaki. Gusto ko man. Umanayin ti duwang anak. Narigat ti adu ti anak. Karkarong agrigat tayo a Pilipino no kasta nagadu ti anak. Ay, wen nga rod Kita amda kami ken ni tatang mo. Duha kayo laeng. Anyangay nga rod. No adda dagiti ado ti anak na. Ay ket ano sandan nga aywanan. Ken padakkelen dagiti anak da. Umayak man, ating ko. Oh, Manong.
Kasapulam ka diti kwarta, iso nga imay ka? Kuma. Awan nga minan gatas di ka anakam. Ket, ikan ka. Nasaysaya at langan nga agpay iti ka anak ti kwartak. Ngam ti agpay ka dagiti lalaki aman loloko. Apay, linukon na ka manin di kayan ayat mo. As usual, usaran dakla Isardeng mong aminan ti makirelasyon. Diyak nga ron malikikan manong. Katsapay kumata maawatan dak iti day taabanag. Sa bagay, saan mi mata maitad ti pagdagsakam? Pagyamyamanak lang ta saan ka naimot, tultulungan naklata. Awan nanyaman na manong. Sige, mabitlaeng ta itid ko ti kwarta ka sa pulam. Ay na, titugan ti buhok nyo, tatang. Umay kayo, tapukisan kayo. Wen man nga agpay subarok, pukisan nakman. Balasang ko, kunayo mat, Urean niya ti aramidem, lalaki kan tulat ta. Ang babae nga ron tiriknak. Labanam ngamin Ay, diyak man amo tatang. Nuapay mat namin akas tuyak anayanak. Ay, saan mo nga ibagat ti kasta? Kita man ti biyag mo ita, ket nagmayatin ti kasasad ma. Sikapay ti mang tultulong iti kabsat mo. Imasinsukan. Kamapay ngamin asa anak ang nagbalin na babae. Kituan tapi narswana ka nga ron ti Diyos sa lalaki. Ang babae tiriknak. Ay, jak amukan ka. Tadyak mo't amo no anya tiriknam. Ngam no siyak, pagyamyamanak iti Diyos, tanadaanak iti anak akaskan ka. Kita mo kat libre pa iti pukis ka o tamamukis ka kaya nga raw. Iswasan yun a kwestyonan, nuapay akas tuyak. Ay no, nagwapo matanda ta sumungan agpapukis. Uy, siya timang sabat kan kuana. Hello, sir. Anya ti masapul yun? Agpapukis ako ma. Uy, oh my God, umunag ka. Siya timang pukis kan ka. Sige. Ala, agtugaw ka. Thank you. Ket, anya pukis ti kayat mo, ha? Anya ka diya pukis ti may bagay kanyak. Okay, siya ako ti makaamukan ka. Amangan no saan ko bagay ti aramidam ha? Nusan nga may bagay. O, di urasan kan nga agbayad. Kasta? Wan! Awan pa'y pinukisak, nagreklamo. Anto'y ti bayad ko. Nagsubliak to manan. No kasta, nagustuhan ti pukis mo? Wen, isungarod nagbayad ak. Expert ka gayam. Dituyak to na kanayon nga agpapukis. No kayat mo, alam ti number ko. Tawagan nak, no umay ka. Okay, apay kit din na saan. Uy, daytoy manan ti ibagbagak. Kagurak manan daytoy ariknak. Ngamayay, diyak malaptan. Anya manan, adda manan nam amom apaggagantilan anya. Maininlawak manan gayam. Ay na. Nuapay mat ngamin ang nagwapo dahi amarko. No umisam, ay ana. Kasla mapukaw ko tilimbong ti panunot ko, Hay, sige, enjoy now, iyak later. Barang isunti talaga para kanyak, friend. Ibagbagakon, awan ti agseryoso iti bakla. Saan ka maawanan iti namnama? Gaputa karbangak mati agayat kan maayat. Ay, makamuka. Ngam da ito ti tandaanan. Sigurado asaan pa'y analpas da ito atawan. Agsangsangit kan tumanan. Nalabas ka mat. Agyamanak Tapinatgam ti awis kong agpasyerta, my love. Awan mo't lang amin ti aramida. Isuhin manugot ak, my love. Katgapo iti dayta, ag-shopping ta. Igatangan ka iti sapatos.
My love, lumabalin. Uray di na ako nigatangan iti sapatos. Itad mula nga nakas. Kausaran ti kabsat ko nga agad-adal. Sana bali. May salatawain, aggraduarin. Marigatan ang dagiti dadakkel ko. Kaya't ko matitumulong tapno malpasan. Awan problema. Saan mo't amabalin at ikabsat mo ti igastusak? Idin to ta si kakat saan? Bumatang kalata iti sapatos. Ikan ka ititid mo iti kabsat mo. Agpaiso, my love. Well, kasta ti panagayat ko kan ka. Kan saan lang nga sapatos. Igatangan ka pa iti badong. Agyaman na, my love. Aduan na nga ginumpak na. Oh? Kaya't ko taglamas si Tiara. Ne? Apay matan, gayam. Di kayan ayat ko. Nakasikog iti sa bali. Kat isuda ka nun tiyagkasal. Oy! Kunak man no siya ti agsangit asan analpas da ito'y atawan. Anong ay na? Si kamat gayam. Di ka katawa kasta. Tasaan mo nga amunan niya ti marikrik na. Oy! Anya saan kong amon? Agkatawak ta isubat ngamin ti aramidam kanyak. No siya ti agsangit gapu iti lalaki. Nagsakit gayam. Tanda di kami nagkasal. Ngamdang sikog iti sa bali. Ala, gusto dahi ka na panagsangsanit mo. Amok ana sakit. Ngam, rumbang laan nga awatem. Nalabit, san ada kayo tinaituding iti para iti tunggal maysa. Ala, umay ka nga rudan. Inta aginom. Sagot po. Agbarte ka, aging ga iti kayat mo. Uray saan mo nga ibaga. Amok agas gastusan manen ita jay kaayan-ayat mo. Tultulungak laang matama kaadal ti kabsat na, nanang. May sa taon lang yan, aggraduaran. Ay naanak ko, kasta kadilatan ti papel mo iti daytoy alubog. Naragsakak ka ni Marco, nanang. So, please. Agbalin kay kumamat ang naragsak para kanya? Jack amo ti sawag anak ko. Hanggang numaminsan, ase ti mariknak para kun ka. Nagyaman na kiti amin na tulong mo kanya ka, my love. Nakagraduaran ti kabsat ko. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, my love. Kasta ti panagayat ko kan ka. Saan kanto ang malipatan? Jak malipatan nga iti na minsan. Nakamaamuak iti nakasingsingpet ang nakarelasyon ko. Sapay ko tagan na nagkakanayan. Oh, ne, apay kaslag pagpakada kamatan? Pasensya kan, Denver. Saan ko na ibagakan ka tipod mo? Anda sa bali akayan ayat ko. Imununa pa ti relasyon ni. Ti relasyon ta. Kaya't natulagan ti kasar ni. Anya? No kasta? Inusar na klaeng? Saan ba't nga iti kasta? Inayat ka mat. Ngam saan ba't amabali na si katipilyak? Takayat ko matimadan iti pamilya. Iti anak. Iso apang ngasing, tamawatan na ko ma. Nupod no, ayatan na. Nagsakit, Marco. Nakasaksakit, ito'y ang mapaspasamak kanya. Nanay, apay agas to'y akanayon tigasat ko. Agsangsangit ka manen, gapu iti lalaki. Nanay. Anak,
Jack amo no kasano nga ipaawat ko ken ka. Nga awan to ti lalaki amang seryoso ken ka. Gapo ta saan ka met nga aganak. Anya ti rumbang aramidek, nanang. Ti may balakad ko ken ka anak ko. Agbaliw ka kitin. Agpakalalaki ka. Mapmapanan ti tawad. Kasanunton no awan kaming kanditatang mo. Asinunton ti pamilyam. Asino ti kabalay mo. Iso amang sapul kan iti babae ang mabalin mo nga ikasar. Kat numaadaan kayon to iti anak. Agbalin kan to anaragsak. Gabutadan to ti magipatagkan ka iti napudno. Nanang. Naipasngay ka, alalaki anak ko. Isong agpakalalaki ka kuma. Ay si kalaang tinakakaase. No agtalinaed ka iti kasta kasasaan mo. Saan ka ang makabirok iti pudno a panagaya? Sige, nanang. Pinitag asurutan ti balakan jo kanya. Da kayo ti inak. Kat amok apagsaya atag ti pampanunutan niyo. Agyamanak anak ko, nutong palem ti balakan ko. Si kakadiday ta, Denver? Apa nakiktot ka? Saan ka kadian naragsak ang makakita kanyak? Tanagbalbaliw akon. Nagkuha po ka gayam. Imbag man ta na aramid mon tinagpakalalaki. Naaramid ko. Gapukan ka. Anya ti kayat masaman. Sikat ti babae ang nabayagan nga amang. Nakita no kasano ti kinapudnong agayat. Isu asikat ti kayat ko ang makadwa iti tong palbiag. Kayat ka nga ikasar. Among ka di ti bagbagam, Denver? Kasano ak ang makasigurado ang nagbaliw kan? Kan saan nakto nga isukat iti lalaki? Panagkunam ka di. Maaramid ko ti mangloko. Idinto ta namin ano ako na naloko. Jak to aramiden kan katikasta, Eli. Ayatan naklaang itinapudno. Nakarkaro pa'y apanagayat. Ti isupad ko kan ka. Sige. Ikan na kumangarod iti panawon ko amang panunot. Iti ibagbagang Denver. Sinumbatan nak ni Ellie ket nagkasar kami, Mr. Lonely. Ita, addan may isa nga anak mi. Ket ditoy ko anarik na tipudpudno a panagayat. Gapo ta naasikaso kanyak ni Ellie. To'y pagayam mo, Denver. Agyaman nakpagayam Denver iti daytoy apakasaritaam. Nagaramid ka iti desisyon a kasayaatan. Saan a para iti sabali a tao, no di ket para ken ka a mismo. Kablaawan ka iti dayta a desisyon mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Denver at taga Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely.
Adu ti pakababalawan ti asawak, takasla kano babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinong bat na. Buano papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bagbagaan man di asawam, Alona. Apay ayan nanang. Makisinsin nung bat ka dagiti babae ijay paggapasan. Saan nga agpaatew? Anya kay man ti makagapo nanang. Makiinnagaw mo't iti pwesto. Gapon sa alinong ti pwesto dagijay babae. Kat kayat namutan ti makisinlukat. Ay unay matan ni Ana. Kasla babae jay asawam. Di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Bayan nyo nanang takasaokin doon sumangpad. Alaman anak ko. Tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay magbaga ni nanang anak isinong bat ka iti babae. Bagbaga man di inam, tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas ba't tanday ta nga ibagbagam iti ina? Tandaan am nga inakday jay. Isaksakit na kalaang gaputan nakababain ti aramidam. Anya ko mati nakababain nga aramida, sika Alona. Makiinnagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwistok di alalaag. Napanakla ang iminom. Inagaw damat tayo. Kat binaybay amlat ta kuman tababae daket nga rod. Nakisinsin nung bat kakit den. Ay kat naglaing dan, no kasta akanayon ti aramidan da. Gapon ta babae da, pagbigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay, awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang a tao. Awan ti special kada tayo. Dayta kat ti madikan ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbi ti bagbagam. Anyamatan di asawang Alona. Apay Paula, makiinnagaw iti pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umuna nga agsakdo. Awan mo ti akin po pa iti dayjay, taubog mo't anaggapo iti bantay. Agpila kumamot saan ajay iso akanayon ti umuna, uray kitkitaon na nagatidog ti pila. Ay, pasensya kayo la kuman di asawa. Bagbagak to inton sumangpet. Alaman Alona, nakaro mo ti aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan adu ti aramidon na. Ala, siya kung ti dumaw dawat iti pasensya, Paula. Imbag ka pa'y tanalaka ka akasasao. Di asawa mo nga'y, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbaga akmat kit di akanayon ti asawa. Di nakmat dengdengkan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo. Saan nga agpaaba? Anyaman ang ti inaramid mo ija pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwam dayjay? Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo? Ay, naglalainganan dagita at tao. No agbagyo, siyak akanayon ti mangisimsim pa iti house. Di daman la isimpa. Into na isimpa ko, agsasarunoda matan asumakdo. Wan angam siyak ba't nga rod ti kasauda. Awan ka no ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila ka mat Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin ka, no siyak ti kasinong batda. Makipila ka latan lakay. Kababain ngamin no kasta nga adu ti pila kat saan ka ngagpila. Ay, naglaing dakit di Tilamang namnam ay ti amuda. Katsyak mo ti para simpa iti dadya pagsakduan. Wen ngamsigo den day ta pagsakduan anabangunan tayo ditoy. Isu asaan mo ako kwa. Un nga road. Ngam siyak ti mangas asikaso. Nalawag. Talaga ka di akas di ti ugali ni Manong Alan, Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Apay mo't anak ko ng tikas ta ading ko. Nung amin makakita iti agragragsak, kasla nasakit tinakom na. Ha? Apay mo't anak ko ng tikas ta? Una, tagtik-tiktok kami lang mat kadagiti gagayem ko iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawang arot ijay apaset. Nabungot kit din idi lumabas. Anya ti imbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo.
Dayta aggarampingat. Anya nga iti maganap yun iti nga aramidin nyo. Kasla kayo agbiribirok iti mang serpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iti babalayo. Kunana! Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni manong mo. Una? Saan mo tanain kalintugan ti kasjay? Siya kunti dumaw dawat iti pasensya, Daisy. Uray nga min siya. Tsak mabagbagaan ni manong mo. Tasyak mat ti kagura na. Awan gayam na no kasta na laeng, manang. Apay api na ba inam mananda, Daisy? Kanda giti gagayem na. Ay ungay. Tunggal ka di agawi na. Adda maibagam abasol ko. Sika, aluna. Katagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay la agpakyot iti sango ti kamera ti aramiden da. Apal mun sa laang matdayta. Anya ngay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka mat ano kayat mo. Ay, sa anak nga agraramahan. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat ang makigayamkan ka. Awan bibiyang ko. Apay, numakigayama, mapakanak nga rod day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kid ti mangirubo kanyak. Talaga saan ka ang mabagbagaan, Alan? Isu asika, tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampiam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka. Apay, nasakit, tinakam mo amang pakpakan kanya. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumat ka ti bagbagek. Awan imbagak, anda sakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Ti kinunak, siyak ti kampiam. Taasawa na kat nga road. Nga uray si katikam malay. Usaram tautak mo. Tapno ammom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam, Alona. Aldawon, ngam di pa'y nagawid. Napan nagbilang itirik nanam. Mayat nga agpayso ti init na. Mayat ti agibilag itirik. Wan nga rod nanam. Kasapulan mi ti agpabayo, tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtani. Napigsa ti darang ti inay. Alona. Pukpuk kawan na ka ti asawa. Ay dumanon ka dito'y balay, lakay. Tapno di kag pukpuk kaw dita. Ay. Mapan mo man ibagak ni Paula. Ta ipagud daman dagiti manok da. Ibusan damat dagiti ibilbilag ko nga Eric. Ay, sukat aban bantaya ko. Ay, nanang, ubaan niyo pa'y man ni baby. Tamapanak iti balay da, Paula. Iyag mo nga raw. Ibagam, ano di da pa'y ipagud dagiti manok da. Pilayag. Ay, anya ka magtan, Alan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayom latan amay pagod da, tamapan kon ibaga. Anda ka mat Alona. Anya ti masapul mo? Pangaasim man, Paula. Tay pagod yo kumandagiti manok yo. Tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man apag-aburidwan nan. Tay iso kanula bambantayan nan. Sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpot. Ibagak tulatan intun sumangpot. Ta ipagod na. Sige nga rod kabsat. Agyaman nak Pakibagamlangan ka ni Alan. Taurayot bit nila kay ko. Hawan kabsat. Sige nga rod, tamapanakon. Napanan ngay ni Alan, nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga irik tabantayan na kano. Nanganlaeng sa pimanaw manang. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet. Ta iso ti mangipagod ka dagiti manok da. Ay sus, amangan no intun madamdama. Pilayon nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumat na nanang. Luiso ti muna anasaya at diso. Apay day ta manok, lakay. Pinalapal ko. Ina, napurwak mo te. Ipan mo man kit di tabalay da Paula. Ay, mabainak. Kanya ngay ti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagud da? Wan. Urayan na pa'y kanu asumangpet nila kay na. Ta iso ti mangipagon. Ay kat basuldan Ipan mulatan. Tasayang mat no ibalang ko. Sikan ati mangipan no kayat mo.
Mabainak. Di siya. Ay, pang-asim la kaya, tatanangom ti makisao. Di ka man makisinong batan. Ay kat depende No agungat, ay kat agungatak mat Kat agpasensya kalatan Anya aga po ngay. Apay, basol ko. Basol da Tadi daan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, naggagat ka makisinong bat. No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing kaman ako nakon. Dita ka man langan. Saan ka di nga imbagaklat nga urayag nila kay ko asumangpet? Sana ipagod dagiti manok mi. Ay, pasensya kan, Paula. Nalawanan ka nung nila kay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga gungat. Kat napatay na lang arudon di manok mi. Kat imbagakmat nga agpasensya lat ko man. Ay na, saan ang nagpasensya kabsat? Nakisinong batmanan. Ay, baklan sanod di asawa. Anya, naglaing ang makisinong bat. Babae laang ti kabailan na. Adda kasaran di tadaya inton bigat, alona, alan. Mapantayo tabi nagaanak met ni Kumari Kureng. Sige nanang. Awan mataramitak intun bigat. So ang mapanak mag. Kakaisuna ang malanitan man ng tisubil. Ay, kat agkukuyog tayon tun, nanang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alangarod nanang. Agyaman kami, iti umayo pa ng ibaga. Nalpas tayo nanangan, mabalingan ti agawid. Madamdama pa'y mata. Kaputan alpas tayon anangan, agawid tayo. Ay, makaburing man nga road. Muray ka, tagbuya tayo pa'y mata. Tagbuya tayo na niya ti sumarunong aramidan dagiti agkasar. Oh, anya nga iti maganap mo. Ay, unay kan, aya. Ag-picture tayo man pa'y manang aluna. Bagla nga ada remembrance tayo. Ay, wan ading ko. Makipicture kamutan kata kami manong Alan. Saanin? Nukas tumot lang iti picture mo apanay filter. Anya ko mati problema iti filter manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Wan ngam makapapeke mat. Kunamlan na pintas. Ngam no makita mo iti personal. Ay na, kaslamat gaya mapa tiropa na. Kasano no makidit ka. Oh, di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man dahi ta? Manong, no agposak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagik dayjay. Saan para iti kadate ko. Tawan planok a makidate, iti naamamok lang iti FB. No saan mo kayat abuyaan dagiti naka-filter a picture ko, o di i-black na klaang. Abay akasta ka manong Alan. No siya ti makakita iti naka-filter arupa kat maragragsakan no napintas da. Sikat saan? No di kat masusurong ka. Siguro, no sikat ti agusar iti filter, saan at tumalak? Nagadupay lang ipagpagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, gustong Daisy. Di kan makisinsinong bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, ta babae laang ti kabailan na akasinong bat. Ay, umay kan Alan, agawid tan, mangibabain kan ditoy. Ay, wala niya. Amangan mat nagpay sunog bakla ka, manong Alan. Manang Alan, kunam Ay, salbag kayo kidi. Dita kayo manlangan. Apay man nga minun anak isindong bat ka ni Daisy. Anya ayat problema mkin kuana. Masurunak nga road. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat ang makikita? Di i-unfollow mo, uno i-block mo latan, saan kat anak isindong bat ka? No pinatim ko madyain baga nga agawid tan. Oh, di sa anak ko maanak isinong bat. Bir-bir nga sandakan iti bakla, gapo iti dayta nga ugalim. Makapasoron nga road. Diyak kayat ti mabirbir nga san. Sa anak abakla. No saan mo akayat ang mabirngasan? Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binerngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw metten, Mr. Longley.
Saanen amakisinsinubang kadagiti babae. Banag apakaragsakak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona iti daytoy apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan at ilalaki kat nalaing amakisinungbat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam ti biyag ti padam a tao. Kat hustumet, ta nagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan meten ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adu ti pakababalawan ti asawak, takasla kanu babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinungbat na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bagbagaan man je asawam, Alona. Apay ayan nanang. Makisinsin nung bat kadagiti babae ije paggapasan. Saan nga agpaatew? Anya kay man hindi makagapo nanang. Makininagaw mo't iti pwesto. Kapun sa alinong ti pwesto dagiti babae. Kat kayak namutan ti makisinlukat. Kay unay maten ni Ala. Kasla babae jay asawam. Di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Bayan nyo nanang takasaok indon sumangpad. Alaman anak ko. Tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay bagbaga ni nanang anak isinungbat kay ti babae. Bagbaga man dya inam. Tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas tanday ta nga ibagbagam iti ina. Tandaan am nga inak day jay. Isaksakit na kalaang gaputan na kababain ti aramidam. Anya ko mati nakababain nga aramida. Sika Alona. Makininagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwistok di alalaag. Napanakla ang inminon. Inagaw damat tayo. Kat binaybay amlat ta kuman tababae dakit nga rod. Nakisinsinlong bat kakit den. Ay kat naglaing dan. No kasta akanayon ti aramidan da. Gapong ta babae da. Pagbigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay, awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang a tao. Awan ti special kada tayo. Day takot ti madigan ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbi ti bagbagam. Anyamot ang di asawang Alona. Apay Paula, Makininagaw iti pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umo na nga agsakdo. Awan mo ti akin kuko iti dayjay, taubog mo't ang naggapo iti bantay. Agpila kumamot saan aje iso akanayon ti umo na, uray kitkitaon na ang nagatidog ti pila. pasensya kayo la kuman di asawa. Bagbagak to hinton sumangpet. Alaman Alona, nakarumot yar aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan adu ti aramidon na. Ala, siya kung ti dumawdawat iti pasensya, Paula. Imbag ka pa'y tanalaka ka akasasao. Di asawa mo nga'y, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbagak matkit diya ka na yun ti asawa. Di tak matdengdengkan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo.
Saan nga agpaaba? Anya man ang tinaramid mo ije pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwam dayjay? Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo? Ay, naglalainganan dagita at tao. No agbagyo, siyak akana yung timang isimsim pa iti house. Di daman la isimpa. Into na isimpa kon, agsasarunoda matan asumakdo. Wen angam syakmat nga rod ti kasauda. Awan kanu ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila kamot Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin ka, no siyak ti kasinong batda. Makipila kalatan lakay. Kababain ngamin no kasta nga adu ti pila kat saan ka ngagpila. Ay, naglaing dakit di Ti lamang namnam ay ti amuda. Katsyak mat ti para simpa iti dahi apagsakduan. Wen ngamsigo den day ta pagsakduan anabangunan tayo ditoy. Isu asaan mo ako kwa. Un nga road. Ngam siyak ti mangas asikaso. Nalawag. Talaga ka di akas di ti ugali ni Manong Alan, Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Apay matanak ko ng tikas ta ading ko. Nung amin makakita iti agragragsak, kasla na sakit tinakom na. Apay matanak ko ng tikas ta. Una, tagtik-tiktok kami lang mat kadagiti gagayem ko iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawa nga rod ijay apaset. Nagungot kit din idi lumabas. Anya ti imbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo. Day taaggarampingat. Anya nga iti maganang beauty tangar aramidan nyo. Kasla kayo agbiribirok iti mang sirpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iji babalayo. Kunana! Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni Manong mo. Una? Saan mo tanain kalintugan ti kasjay? Siya kunti dumaw dawat iti pasensya, Daisy. Uray nga min siya. Tsak mabagbagaan ni Manong mo. Tasyak mo ti kagura na. Awan gayem na no kasta na laeng, Manang. Apay api na ba inamananda, Daisy? Kanda giti gagayem na. Ay unay. Tunggal ka di agawi da. Adda maibagam abasol ko. Sika, aluna. Kitagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay la agpakyot iti sango ti kamera ti aramiden da. Apal mun sa laang matday ta. Anya ngay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka mat ano kayat mo. Ay, sa anak nga agraraman. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat ang makigayamkan ka. Awan bibiyang ko. Apay, no makigayama, mapakanak nga road day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kid ti mangirubo kanyak. Talaga saan ka mabagbagaan, Alan? Isu asika. Tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampiam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka. Apay, nasakit, tinakam mo amang pakpakan kanya. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumat ka ti bagbagek. Awan imbagak, anasakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Ti kinunak, siyak ti kampiam. Taasawa na kat nga road. Nga uray sikat ti kamalay. Usaram tautak mo. Tapno ammom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam, Alona. Aldawon ngam di pa'y nagawid. Napanagbilag itirik nanam. Mayat nga agpayso ti init na. Mayat ti agibilag itirik. Wan nga rod nanam. Kasapulan mi ti agpabayo tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtanik. Napigsa ti darang ti inay. Ano na? Pukpuk kawan na ka ti asawa. Ay dumanon ka dito'y balay lakay. Tapno di kag pukpuk kaw dita. Mapan mo man ibaga ka ni Paula. Ta ipagud daman dagiti manok da. Ibusang daman dagiti ibilbilag ko nga Eric. Ay, sukat aban bantaya ko. Ay, nanang. Ubaan niyo pa man ni baby. Tamapanak iti balay da Paula. Iyag mo nga raw.
Ibagam, ano di da pa'y laipagod dagiti manok da? Pilayag. Ay, anya ka magtanalan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayom latan amay pagod da, tamapan kon ibaga. Anda ka Alona, anya ti masapul mo? Pangaasim man, Paula. Ta ipagod yo ko man dagiti manok yo. Tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man ang pag-aburidwan nan. Ta iso kanula bambantayan nan. Ala, sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpot. Ibagak tulatan intun sumangpot, ta ipagod na. Sige nga rod kabsat. Agyaman nak ah. Pakibagamlangan ka ni Alan, ta urayot biit nila kay ko. Huwan kabsat. Sige nga rod, tamapanakon. Napanan ngay ni Alan, nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga irik tabantayan na kano. Nanganlaeng sa pimanaw manang. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet. Ta iso ti mangipagod ka dagiti manok da. Ay sus, amangan no intun madamdama. Pilayon nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumat na nanang. Luiso ti muna nasaya at diso. Apay day ta manok, lakay. Pinalapal ko. Napurwak mo te. Ipan mo man kit di, hindi tabalay da Paula. Ay, mabainak. Anya ngay ti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagod da? Wan. Urayon na pa'y kanu asumangpet nila kay na, ta iso ti mangipagod. Ay kat basuldan ah. Ipan mo latan. Tasayang ba't no ibalang ko? Sikan ati mangipan no kayat mo, mabainak. Di siya. Ay, pang-asim lakay ah, tatanangom ti makisao. Di ka man makisinong batan. Ay kat depende ah. No agungat. Ay kat agungatak mat ah. Kat agpasensya kalatan ah. Anya aga po ngay. Apay, basol ko? Basol da ah. Tadidaan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, nagkagat ka makisinong bat. No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing ka man ako nakon. Kita ka man langan. Saan ka di nga imbagaklat nga urayag nila kay ko asumangpot? Sana ipagod dagiti manok mi? Ay, pasensya kan, Paula. Nalawanan ka nung nilakay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga agungat. Kat napatay na lang arudon di manok mi. Kat imbagak mo't nga agpasensya latta ko man. Ay na, saan ang nagpasensya kabsat? Nakisinong batmanan. Ay, baklan samad di asawan. Anya? Naglaing ang makisinong bat. Babae laang ti kabailan na. Adda kasaran di tadaya intun bigat. Alona, Alan, mapantayo ata binagaanak mo't ni Kumari Kureng. Sige ah, nanang. Awan mataramidak intong bigat. So ang mapanak mo. Kakaisuna ang malanitan man ng tisubil. Ay kat agkukuyog tayon tun, ananang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alang araw nanang. Agyaman kami, iti umayo pa ng ibaga. Nalpas tayo nanangan. Mabalingan ti agawin. Madamdama pa'y mata. Kaputan nalpas tayon anangan, agawid tayon. Ay, makaburing man nga road. Aguray ka, tagbuya tayo pa'y mata. Agbuya tayo nyo niya ti sumarunong aramidan dagiti agkasal. Oo. Anya nga iti maganap mo. Ay unay kan aya. Agpicture tayo man pay manang Alona. Baglang ada remembrance tayo. Ay, wan ading ko. Makipicture kamutin kata kami manong Alan. Saanin? Nukas tumot lang iti picture mo apanay filter. Anya ko mati problema iti filter manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Wan ngem makapapeki mat. Kunamlan na pintas, ngem no makita mi ti personal. Ay na, kaslamat gaya mapa ti ropa na. Kasano no makidit ka. Oh, di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man day ta? Manong, no agposak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagit dayjay. Saan para iti kadate ko? Tawan planong a makidate, iti naamamok lang iti FB.
No saan mo kayat abuyaan dagiti naka-filter a picture ko o di i-black naklaan. Abay akasta ka manong alan. No siya ti makakita iti naka-filter a rupa kat maragragsakan ako no napintas da. Sikakot saan? No di kat masusurong ka. Siguro, no sikat ti agusar iti filter. Saan at tumalab? Nagadupay lang ipagpagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, gustong Daisy. Di kan makisinsinong bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, ta babae laang ti kabailan na akasinong bat. Ay, umay kan alan, agawid tan, mangibabain kan ditoy. Ay, wala niya. Amangan mat ngagpay sunog bakla ka, manong alan. Manang alan, kunam a. Ay, salbag kayo kit di. Kita kayo manlangan. Apay man ngaminan anak ti sindong bat ka ni Daisy. Anya ayat ti problema mken kuana. Masurunak nga rod. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat amakit kita? Di i-unfollow uno i-block mo latan saan kat anak isinong bat ka? No pinatim ko madya imbaga nga agawit ta. Oh, di sa anak ko maanak kay sinungbat. Bir-bir nga sandakan iti bakla gapo iti dayta nga ugalem. Makapasoron nga rod. Diyak kayat ti mabirbir nga san. Sa anak abakla? No saan mo akayat amabirngasan? Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binirngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw metten, Mr. Longley. Saanen amakisinsinubang kadagiti babae. Banag, apakaragsak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona, iti daytoy apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan, at ilalaki kat nalaing amakisinungbat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam tibiyag ti padam a tao. Kat hustumet, ta nagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan matan ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.